Weru Wikendi. Nkethinkatho na ntune mutegeri bwega nontuba kuona kanya kugwatanira nawe nikire Weru Wikendi thaa 3 mbitagwa ntinyari kinywa cyane jamoja tukupanganiretio tukubanaru akirente tochietu Yara tukuthurania kirindato cia Weru urataini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Kema kia bas gutumiri atongere babero bakyo mugambi manyaraki oneka gutigwa mpione. DCC omutuate kwaririo karia ntereu. Brandi Joroji rwachogoria gutariria tharera batonyete kumania na ntu gwikira ruji na mirango ya nyuma. DP Kithore kiendeki gutaranduke mbithe batigatumirwe buthuku ni a siasa. Purity Richard no monanire wetwa mathithio tuko bwanaro tukianjiria antito chietu kiama kia bas nigitumirite atongeria mwanya na itibiao biranande bagwatirite aria kiraitwa jukite kanya ka patron wa kiama giki onde mutongeria kana party leader atari Ali Leni Kivuti Titus Ntuchio na thiritwa akijukia kanya kamukarigite no Alhaji Mwendia akinenkerwa kanya kamwerekeria wa ithurano DMK Kiogora anenkerwa kanya kamugwatirio mwandiki munene kumakiri mutweri abwana na ndeura gukia no kiama kia bas kana DP kigutana mbere ngiringa biongo gya nteto arana ndi muthe na rua bomete kuthwa bakitumiria utongeria bubero kiama giki na kuma thai kiritu murugito tumita bus patron kana bus driver then kumutu thwa twina Leni Kivuti former senator Embu ari national party leader Titus Ntuchio former ndinji wa Meru no national chairman yombasi kuma mthai Mheshimiwa Alhaji ura twino wao akaithirwa ari director of elections na kwambirerwa ari na kithurano kia Youth League Mheshimiwa DMK Kiogora kinya wenwe na rathurwa ari deputy secretary general operations kuthagwa na deputy secretary general beli kuringana katiba kwa operations na program na ndenda kwende we also very happy no tumuchema ni ature kwa youth Kirinya Mwenda kana Mheshimiwa Kirinya Mwenda ura twino wao eoro na rombe witeitithwa nkathi kuma kuthemo youth leader wa Meru County mwankatha youth leader wa Kenya yonthe national chair wa Youth League ndene Kenya yonthe kuringana Mwenda ithiri nandi kagita karia utongire kiama giki buratirimene ne buraringire kura gugita mugambi manyara kiama giki bakiwe mwankira thai na rungeki ndaigiro mugambi manyara kia ratios cha kiama kambas akiwa oni ndare mo barere njuri eke yukuma kiama kambas but ndenda kwa categorically ndare umwe na the whole next team ne arera mugambi manyara na timu eke bakuma kiamene na ndo intentions chia kumugambi to aka kiama kambas to gona ogelete staff kila mahali chia scarf kila mahali chia biama ito kwa na mara weke UMP ito kwa na mara weke DCP na nene no kwa weke mbas na inyama singira pati to iguo eneo amugambi ngwe kuichiama inge koronge amba tongoria kiama kana no wewe nkaki so otero twetigire intentions chia kumugambi chia kuthukia kiama na ibuntu twarere na togo tiukuma ethe court ita court nwijitikagia muno na issues chia court ita court bura court ekamwe kamwira mbere ikirikana muthenjwe goro no mugambi manyara agwire DMK Kiogora na Mwenda ithire nibo barigiritie antu barendikithia beja kiama giki betha bagitonyithua ati moko je kuthwada bomba ku reverse decision ya Supreme Council. It is not possible. Bandi MK onongira leo Mwenda ithiri tumuntu useless tumuntu tutukina pion box number teto Mickey Mouse characters tukuito kwenda kitiga senator
Kamiki Mouse character muntu akaumaya akare makinya kurani wondi akathogania karani county kama matukite wondi cio no they are very unpopular. Mwendaithire muthenya narua agicokire Mugambi Manyarethuru akimwira uyu Mugambi urwa Mwendaithile atina mbeca ndenda kwira Hamiru oni yes tina mbeca cia gu Mugambi lakini ndina utongoria Hamiru iba approvete iba tested na ba approve utongoria boko burambe thede na bo itare ndethira ndi MCA na ndeli no minority lakini wo ruo ina mbeca Hamiru timbeca bakailia na ibo ngwenda kwira Hamiru mboire kwi no hoteli kuburu hoteli wita Mugambi Manyara Manyara tunakuigamba mai mbeca ina cio iteni bukare mbeca u 2027 ndi Mwendaithile orwatha no gwa ndi mwana nkethira ndinde bene na twacamania wete ne keseneta so ibange boya reka kwethe kuigamba otheri kurumana kuanga tobituo anga tobituo Hamiru bakamwa na akiri ni Hamiru bakaela no we na interest no ndokira kire ote mndo karingira kura no ndo nuiche gotone na manjanji na ukana no ndo nuiche kwaria bobo na kurumana Thuri Muriuki weru weekend mutiro kangangi Kirinti toinge na ande musiasa Mithika Linturi witeta DCP bagachora bakarungika kuruira gite kya mutongeria wa Nthiguru kire ithurano twitete akiaria ari mamurene jamathiko ntere chigembe Mithika noneketa gwitana mbere kumeneria utongeria Boris Ruto. Marion Karugi gatumenyithia Atongeria Kathumba ariora wari waziri wori Mithika Linturi MCAs na mawaziri Bamiru ni bawikinyetie mathikone ya mututi ya Atanasio Rukunga ithe wa waziri wa kithomo na Untwire Esther Rukunga ntere ciathi gicione kia ubunge kia Gembe South. Linturi nonanite kuthetera kiama kia DCP na kumeneria thirikari. Mama mwanka akilie kwa Ganga ya pete biote tuetiri manana ara Nairobi tuswe candidate umwe kuratu karani against you kenda utisani kana Kenya vendera final opportunity kana kwa la bangu kwa na ndo hapo kwa watu wa gaba ngene kama kwa wali akangu gari tete amuna ngena tuinda tuiwe tuinda kewe to Afrika nembe ake agutwika akale amonazi mbeca kwa akurugira ndari the minister ujoge abu mbere kurugira story bukikira Waziri Esther na witekire budget ira irigiri harimo ni Bethreto bakiolelwa nene. Tunangoja budget itoke kwa control of budget alafu tuanze kupatia walimu hiyo scheme of service kwete itakwanye karibu Inya kwendera na mbetete ya inge muno tukabandika na first priority is excellency the governor awire ne ari mubarabane kimaskuru baba tora volunteer batia wanyasiari bawigo tukade first priority. Waziri wa barabara David Bario na wena witena kwa tambaru gavana Mutuma kulika thirikari ne no Antonio akombo kuthira Meru. Gavana wetu deliberate na kulitangue na thirikari leo thai very deliberate. Reason is batu kwegura tukwenda kire thirikari na tukare akulitangue na thirikari leo atutapata pete kan tomato twele ake batwe gavana wetu na rari na national government manto ya Meru level 5 kenda Meru level 5 eyo kwa thirikari ya level 6 na serikali ikakubali tatu na ndo na ikuije wote medeta kukira muno na ndirishima muno lakini tutetekelea kuendelea ukachwa milele tumeamua wacha sasa ile miaka Mungu ametupea tujitolee mwisho tuone kama tunaweza kukomboa nchi yetu. Kiripotera weru weekend kumembe Bitawa Marion Karugi wa Naftali.
DCC wa Mutuate Sylvester Mwangulu na atariretie maabisa bokaria ne barikithĩtie ũkaria ntere Chiambayo kenda gwĩkĩra arĩmi ũkaria burabo kubatara kerari ntere Chiambayo na ithurĩte kinya ngamĩra nĩ irĩkĩtie kũritwa ntere iria cithagira ikirimo kenda gũtigĩra arĩmi baba batigũtonyithwa thara nicio. Nicholas Chabari na Antetoija. Kumania na maandamano maruthikite ni ekuruba kuma ntere mwanya mwanya muno babari mando anda achanatho bakiuga ati ibakuthangikwa antere echando anda igitari abe mendani ende DCC wa Mutuate toe Mwangulu Sylvester na kinyete ntere Chiambayo na araugite ukaria bubateri kwithira butakwikirwa asiasa na muno nkoroki akiuga mabitha abaukaria no bakuringa patro ntere echando anda na arantu bari maga gutigira antu baina thiri ito nete anjale na muno na rwanda rwetu ngegurite ura kunya sida nao no todo de niña seguirete vivo gromba vivi boto ai seguirete wana kenda mambo ya wana Nasema pole kwa yale yote yametokea hapo Jangwani, lakini tuko na chairman wa security hapa Mr. Mwangulu, Mr. Ngoja sub chief atatuelekeza ama atatujibu ndio wasiwasi ujishe emile kwa hata yanto watu kero nyenye geto kwa kile yake kuruga naka kunuka otemu ndotiba swambi mulimo endu otemu tani ande bugalira DCC huyu ndiye anahusika mambo ya security yote na ndiye akona askari wote wako chini yake na yeye najua alisikia kilio cha mama na alikimbia mara moja na alifanya kazi nzuri na wana DCC tunakupongeza. Tufuate barabara inaofaa wakati tumefikiwa na jambo. Ofisi zetu zote kama vile nimesema under the chairmanship ya our DCC who is a great friend of mine iko wazi. Tumekaa naye kwa muda mrefu ambaye Mungu amemjalia kuwa hapa. Tumepanga mengi na kule ile tumepanga ambaye haijatimia. Mkitaka tufaulu mtoe siasa kwa mambo ya usalama. Kila mtu hapa ni mjuaji. Kila mtu ni mjuaji. Hii masimu hii naenda una record watu unajua huku nimemvunja mguu. Kila mtu ni mjuaji. Hiyo ujuaji hawezi peleka watu mahali. Hii area yote ya Lutwani jana askari wameshinda huko askari zaidi ya 50. Na wataendelea hivyo mpaka iwe hii area yote ni clear. Nimepeana agizo instructions. Yule ofisa ambaye afanye kazi hapa ataenda kwao. Ataenda speed kwao. Hakuna mahali ya kuja kulala hapa na usaidii wananchi. Munonkoroki augite kinya arethi ibankamira baba ithirito bakirethia mendani yanto ibanjeretie kwengatwa. Kutoka Tuesday tumekuwa na patrol kali pande ya Jangwani huko. Ngamia zimesukumwa imevuka barabara ya China. Ngamia saa hii. Weekend kumambayo Gebe North, Betan Class, Chabari. Thirikari ya kaunti ya Meru nĩonekete kũthangĩkĩra na kũguna bukathari muba ECD na njĩra ya kũmba scheme of work ĩrĩa ĩjĩte rungu rwa wathani bwa gavana Mutuma. Kũringana na MCO wa wadi ya Bothuguchi Central Douglas Mutea nĩ atĩ ũndũ ũyũ bũgekĩra kinyari muba moyo jwa kũrita ngũgi ĩyo yao akiuga nĩ njĩra ya kũbatea na kwithirwa kũrĩ na wendi bũbwega bwa kũbokĩra akiuga bũbũkabekĩra moyo kĩrĩ ũriti bwa ngũgi ĩyo rĩngĩ ũndũ ũyũ nĩ bwĩrĩgĩrĩru kũbaguna na njĩra mwanya mwanya irio kwamũkĩra pension kagita karia bageta retire mwana mwega Jangi Nkabo Mutugi kare na kurikithia. Kilimba njeti ya mwaka jojwa thirikari ya Meru ikethire kiguna bonene arimo baisi NDE are kuringana na MC wa Bothuguchi Central Douglas Mutea augite nirore mbere bururunguro wathani bwa gavana Mutuma ntwithingia kenda gutegera arimo baba ne bakorita na twana twa Meru
Meru barina kadhalina bagwiritwe. It is the first time Meru County kethirwo at least incorporated arimu betu nikenda mwarimu uria agita ngugi omba kwithirwo kinya wengo agwiritwe nikenda riria agusava na betu omba kwithirwo akwerie ba serve na nena kuuro guku nene. So Girampomba koromba arimu betu ibetere few months time process ile komba kwithirwo ekiambiria na imbiji County Public Service Board ikethirwo egita ngugi uria kobaterie nikenda arimu ba betu bomba kwithirwa bakiona gintu kia uria kibatere nyethire ka introduce na pole at least finally itukugwirirwa Meru County nontu arimu betu ba ICDE bena gia gucokeria nkatho. Na DMCA Mutiana ugite arimu ba ICDE Meru bakethira bakigano na ikundi bia ngugi na bethagiro bakiandikwa mushara kuringana na ikundi kiria ri na nkuruki beta kunoka bakethira bakiamukagira kigina tandikwa bangi bathirikari. Mbere arimu betu baraandiki mtu araandiki na mbea ciao arare agwa kawaida tu na aretherwa kinya umango gene utuo kumurika na kairi. From there arimu bomba kwithwa bekirige scheme of service bakomba kwithirwa kinya mtu aritaya komba kwithwa akionaga pension kawe na mantu ja maingi, lakini for now baraandiki ya contract nikyo turona be struggle na mbea ciao tro chirita yo tro baraete grouped ke system grouping ora mtu auga this group to this ke job groups arimu betu bakomba kwithwa bagikirwa ge system yu nikenda bomba kwithwa betetheka jore andikwa bangi bathirikari bomba ero bakitetheka. Muthie MCA Mutiana ugite kiriomba njetio eje nekirite kigene kwagirithia mono ngima wa mwiri wa ndine yawe na kinya rutero barabara kinya rwate rutigite na nyuma araugite mweri jwa mbere mwaka twitite akariba kethira bari kuona matunda ya mirandi ya weti na mbere maturene jao kwinjira tukuthia road opening charoiga kwinjira hii nyingi cia kariene njira gwitwa kuma kona gwita nkano nenge kuma rwankware gwita kirirwa na nyanjira chekiria chiongwa chirio so mbuge twina ngugi nyingi tugaita mai January antu bako babotho guchie gatigati mbije bakethwa bagwiriritwe ngugiria kethwa egitawa ke report ratito shewero weekendi rea rietwa ni mutuge kare Gucokera nkatho che mwanya mutegeri gwetana mbere kurumira nteto chetu twagucokera ni murandi jwa rudi rwa chogoria rajo tiginaira nduri nina kumania na kariba mo kuoneka kwithirwa kana memba pamo kuoneka bakijukia ruje na murango jwa nyuma ni nyuma kaitikate kuraja ukepipia mutambo. Kambuni yetu ya Rhino Mabati egwethete maguriko gwithie kugwithia kiri mabati jonthe. Kenero ofa yetu special ya factory kiri mabati jonthe za tile profile za Germania tile, Jamii tile, Espana tile, Jamii tile na Roman Jamil tile gauge 28 made ara maguricha gwete kuma magana jana na ja mirongo iri monka magana mugwanja ja 45 wa kilomita, gauge 30 made kuma 680 na ndeni 625 for meter na gauge 30 glossy kuma 575 na ndeni 499 ake. Okenda beshe cia kuciurire guru ja toye murangi turiongire na arua ukenere offers cietu nawe mumeru akiuga murojo na inchoni ukuruba mwato aja Rhino Mabati twithirwe tutugikuthondekera mabati kwa miaka nande na tutakuringa nthi turiongire industry yetu ya Rhino Mabati irere kithoka njire na Meru gwita Ruire kana turingire thimu namba 0729 628199 kana 0740 229609 weka oda yaku. Ameru ndewerere mbere ng'ombe gekaragwa. Rhino Mabati, mabati zetu tukarie bietu. Rhino Mabati, do it best on top. Mimi nasema ugali ya lea haikuwangi complicated. Ukienda kwa duka tu, ukienda kwa super tu, kwa afya bora ya jamii ungapoa ni lea tu. Guys, hamwezeni wait? Bei ya lea premium, si complicated. Kupi
Flour, nurturing the world. Available in a store near you. I had the Funua promotion over the radio, and I decided to give the Funua promotion a try. I tried over 20 times. Went to the shop, bought a soda, opened the bottle top, then there was a code inside the bottle top. I SMS it to 40111. You may be the next. Don't give up. Go buy a soda, SMS it to 40111. You may be our next winner, just like me. Ore mwarimu, askari, muritungo thirikari nene kana ya county, tukureterete super mapato loan, irenio uteithio bwaku kuma kiri yetu sako. Kukurukira payslip yaku ukahewa mainde ya kumija shares chiaku na utiwitwa guarantors kana security. Ukare kama thina ja kigina ja kuinyere na yetu sako ereaja. No ugwate super mapato loan o urio kwenda, no kare ana miaka 8 na marija 1% reducing balance o mweri. Nitutithagia kinya buy off kuma kuonge. Riongera rwangirwa yetu sako akui nawe uciandikithia no ringi thimu kurukira 0724114444 kana 0111038000. Super mapato loan by yetu sako. No collateral, no guarantors, just possibilities. Tuko wate ogeni Eden Baba Beauty Spa njaya kuyo udhongi botingana nuna bongi kinyabure ku aja meru. Njona haruwa toko dhongo miana magurija te kuinyeria mubuko joa kuja class haircuts, coloring and styling, spa treatments and relaxing massages, nail art manicure and pedicure, makeup and beauty consultation, dreadlock installation and retouch, waxing, eyebrow shaping, scalp treatment na jange. Aja Eden Baba Beauty Spa turi kudhongo mia muankanthi guroyo onde yuge ebae. Turi Greenwood Mall, floor ya idhatu na turugura ntuko chionde kuma Jumatatu mwanka Alamisi kwambiria thaijiri na ndariki ya 15 cia rukiri mwanka 1:30 ciogoro. Na chio ntuko cia Njuma na Jumamosi ni kwambiria thaijiri na ndariki ya 15 cia rukiri mwanka 2:30 ciogoro. Na ntuko ya Jumapili ni kwambiria thasta cia muthenya mwanka 1:30 ciogoro. Turingire thimu na rugukurukira 0723555015 kana utuchwekire mitandao yetu yonthe. Eden Baba Beauty Spa, where class meets confidence, because yes, you deserve it. Feel the pure, unfiltered power of football on Star Times. And he's taken Football as it's meant to be. That's the Bundesliga experience. Renew your subscription today at only 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder. Feel the passion, artistry, and strength. La Liga brings you flair and creativity of Spanish football. The rising stars of the Saudi Pro League, the high-stakes energy of the Saudi Super Cup, and the unpredictable thrills of the Carabao Cup. Renew your subscription today at only 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the Dish Decoder. Download the Star Times app to never miss a match, even when you are on the move. Star Times. Enjoy digital life. Keke, kabeja na kamutu wake? Kenda nje kwitherema nekara nice. Siri ni mutujo nice extra premium. Mutindi ngia na kamusere. Inyaju tuenaju juambishori kuma nice rice millers mwea. Moguri wa kinyandu kene eti ya motujwa nice extra premium. Nkima ya motujwa nice extra premium eja nampwe ena mushamujo mudhongi na nikweta gogwe na nje ku nutrients na shio chabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motu tujonge ne nice extra premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watwekawe na kioria yendekithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Nice na nice extra premium.
Je, wajua unaweza omoka kupitia Times UDT Sacco? Jaribu leo. Nunua shares ili uweze kuingia kwenye orodha ya washindi. Kununua share moja ni shilingi 100 na unatakiwa kununua angalau share 10 kwenda mbele. Mshindi wa the grand prize atakuwa na nafasi ya kuomoka na gari aina ya Probox. Pia kuna zawadi za kila wiki ambazo ni gift hampers, airtime, boda, dairy cows, fridge, solar panels, TV 43 inch na laptops. Omoka na Times U Sacco. You buy shares, you win big. Kwa ujumbe zaidi tutembelee katika ofisi zetu Nkobo ama utume ujumbe wa email kupitia info@timesusacco.co.ke ama piga simu kwa 0703770457 ama utembelee matawi yetu ambayo yako Nkobo, Mitunguu, Kariene, Githongo, Makutano, Timau, Mukodhima na Kadhwana. Omoka na Times UDT Sacco, your timely financial. Times UDT Sacco, your timely financial. This is a people's game. They will be bubbling about this one for weeks and months to come. Wase, iko on. Kila game ina mata. Reconnect now. Dial *423#. Wege gwetana mbere kurumira nteto cietu tugicokera murandi jwa ruji jwa chogoria ni jutiginera ndure ya bilioni 3.9 kumana na wenyange wa miberethi na kinya wikiri bwa ruji na njira cia murango jwa nyuma kuringana na mukaririgete wa murandi juju munene ntoite ne ate murandi jone jonekete gukira bune na kagite na gaka ikiringithanwa na miakene ya mbere amona bo na ataririte mathina jaraja rumirite murandi juju akiwa kuri antu bekirite ruji ruru na njira iticha wero onto akuga ni bubatonyithitie athare nene atongere wa murandi ju nandi bakuromba para bonthe bekirite ruji ruru kuria marandu jabari na jo kenda gutigira jutagwa Martin Mugambi na Ntonkuruke. Randi wa roje rwa chogoria oranu murandi uronenkagira anto baingi na kariba ingi bataunia chogoria roje bariugera ndoria chiringi milioni 3,900 ikokara kubathiria bo ikumania na marando ma memba bara batakomba korea roje tukwenda kwetho twina twakite matangi na that was one of the main agenda today ya gwaka tangi. The other thing twina problem ke muradi which also we wanted to look for a way forward. Na members ba wetekeria, those people have not paid the subscription, which is totaling to around 3.9 million. Na also mbesa jialoje maintenance, which is totaling to around 960,000. Baumbe kolea. Gwete o complain to members to Rwakinya town, roje rure gete kuiwa ne antu baingi muno ntu tomba komea roje rwa nwaso, utomba komea roje achogori wata no rakathiru. There are 3 projects iliyo ndajira ge supply in Chogori town. Lakini the major problem keba ubeku nibakwere kuya roje moto utomba komea nombi. Monene mto ithiurano emukarerigite wa murandi uyu ariuga wana wamba baroje na nkinya wenyangia bamikube mamwe mamantu marama ombete kwithirwa makibainieria na kubaremera na wamba roje Chogori wiku nonto no kuthio kethira mtu connected roje na te member muradi andu na ise we connect roje te muradi wetu wake ni kimiradi yonde na tugwitikaniria ati mtura tugetikithira a connected roje irigali tukajukia tagaria rira ribaterie amwe na bwaki amababa bariuga ibwega kuona ndi murandi wao no chokerete kumania na magego mamang'angi na no ambiritie guchokera na nkinya kuthonga mam nundu antu baba umire ku basogire antu bara bandikite nobo bekaraga nabo bakendagia ruji kuru bakendagia antu bara bena mbesa wakanyombea kuterere yale utithija ofisi ni kushwa ruji na kwe mturo kashwa gwetera ruji sanionde na miaka karibu 20 takunda ruji ruru liunda rukundi ruru kiamayege utonyi
niro fami ntore yetu nirera kundire ruji muthia bakiaria kiri mucemanio wa memba mbari cia Kamara baugite bara na memba ba murandi uyu itukabageragerie kuona bakuria ruji na kenda kunyinyanyia ngara maira ciethirito iria ogo gwa kagita o twendere tugukethera riu ruji ntonde no turite akwethera ethike main pipe na main pipe na supply akwethera ta ruji ukuchogoria na main pipe no kethera riu yani monitoring ikirutwa na yakiama bau kethera steel uringa manpower bene etukumba kwethera ikiganira andu batukuria ruji ne baingirwe ruji bathi obisi kana bathi okora bakathi nugwegwa kenda natu tomba gukuria ruji ruru kiripotera wero weekendi kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mogambi. Kanisa hii APC bore negite maromba jaya kuru jara retete amo mangiri jaya kuru bakiri matinda mwanya jereo ja utungi bwandu mbo na jangi bakiari mambrene jaja daraja kutongeretwe ne Bishop Samuel Muguna bogite gitumikia untububo ne kureta mwe kuru na kubaka kikanisa. Tunicha twa APC bore district baruthite kigomano gie kurwara batindite gukenanira hamwe na njira ya kuina nyimbo mwanya na nkuruki kurutano gie Kristo akiaria Bishop Atonisa Toto Samuel Muguna riugo ntobobo ibo gutuma ikurubaga karamichi obwega na nkinya bagatura bare kiugoni kia Murungu kanisa cionthe cia bore church district ichemanetie nonto bwa rally ya ekuru ibacemania gita kwa gita ni onto bwa kuinera mwathani kuthoma ichunja bare amwe kuritanwa ya seminar na tukwena no kare amantu jonthe kumara twambiririe motizaja tuna tukwena arua ito kueregera ekuru bonde bagwata roteto rwa kwa mwekuru o mwega kumanja ciao kuja kanisene kuja ikarone mwanya bila bomba kuthwa bodhuranite ekoroba thwe bae mufano jo mwega jo utoma kanisa yomba gukira ya ujo ingo gucokia nkatho no ntubwa ngwataniro yeje no ntutwije tada narwa no ntuba kumenyana kumarira ya twathurirwa kana kumarira ya ciarirwe tutethorana twinde tan district ende narwa yeje itotirimanire na mwana ujo na ciaritwe na nandi itwetete kuraja ekuri babatere kuthabe babega twinde na akuru tutatu babega nikenda district yeje igeta kuraja yuthi na ekuru na akuru bonde tugeta na mbere kubareta amwe nikenda district yeje ikethwa in district ya kurigarania inde twarethukitwe na njira mwanya muno nontigate mekuru bamenyere michi yao nontu mwekuru no egikeno kia muchie nontu kithomo kigitwitana mwekuru mwega uria abu ikwethira akari nja yawe na uria batukwethira akari community kenda ntore karabwega na nje karabwega ekuru baba pena moroto twabweta kuraja na bagwikia bakarija onoku bagwikia district yete bore kuraja ituje mwekoro nwenja na mwekoro ria tetabwega nja ne karabwega na mwekoro ria tetabwega ana ibakarabwega mwekoro tetabwega mukoro kinyamu ya ita kiomenekia akoro nona nagia mukoro no metenja ina mwekoro kweretwe mono nkione koro baringani bare amwe na imbije biria ekoro bathoma na arua bigatoma beta na mbere kiremetoria yao na njaci yao na kanisa ciao igakarabwega kuma gicigo mbunge kia bore ngiripotera wero weekendi yukambitaga ki mutegi narwa kirimikire na mikarire muntu na gutaroba botumikia antu bakamwebera kuri okununka miromo na kinya utumiri bwathigara mikarire ire tumaga ukeberwa riria kanywa gaku gagwikia muruki jutibui waragia o muntu wonthe akunika nyuru kana akwebera menyera muromo jwaku ukareo ukikiraga maigo o jairi ntuku ukakujiria thigara mbere ya ntugwe mukuchio thigara waigua wina nyonte thigara itakuraja mono na antu nontu te muntu wonthe wendete muruki juu na kwinenya baria bainganaga wathiria kuria irio biaku kirikanywa gaku riria waigua nugwati ni nyama maigone geria ukunike na njara yaku yomotho ukomba igwita na toothpick kana floss maigo jaku biria birumatite
ukunikirite. Timu mwanya mwanya cha mubira rungu rwa Safaricom chapa dimba ni chuma rukite aja nthiguru na gwita nthiguru ya Spain kiri mazoezi no ritanini mubango jura chombithitwe ni njorua ya ukinyaniria ni Safaricom timu iji kamukira moritani na kinyanjira cha gukuria uchethi bwao. So si kitu tumekuwa tunaomba sana ikue na imekuwa kama dream of which saizi ndio hii hapa hivi tunaenda Spain. Mimi na feel poa. Ni exposure nzuri. Mimi kama mchezaji striker nikifika huko lazima pia nicheze tena badge. Juu saizi tunaenda huko hivyo as team Kenya. Kuchokire nkatho cha mwanya mutegeri ni untubwa kuona kanya kugwatanira na bautu no tugwikira gatanta teto chietu cha weru weekend tukubona arua kwendera tukububwegeta na mbere ukenera mibango weru TV mbitagwa ntinyari kenywa munanirio mathithio kari Purity Richard korirwa kugwatanira na Mwenda H the pilot kiri mubango jagwe tukanga imwe kwa makuma studio chietu chia weru FM 6.4 ninyu miaka gita kate kuraja ukebebia mutambo.